یا وانوره انقره حتی یکی حزیران پیشانه که گلکی بارکش لی ناوندا دانستاندن پانوره دل درخستنه پیشانه خزینه قرال توتانکامون که او بخواه 10 سالی بیاتی سرد سلاتاریه نزدیک 8 سالا جی لسرد سلاتاریه مایه ایجا زیرین وی خزینه وی گلک زیدنه اف بر همین که ود بینن وک اصلی وی وک کپیه وک اصلی بیاتنه چه کرنه جبو مرخ دارن حتی یکی حزیرانه اف پیشانه بکریه توتانکامون 3300 سال برید 10 سال یا خوده لمصریتی سرتخت. لیده تمنه که بچوک 18 سال یا خوده جیانا خوش دست ده. ده سال 1922 انده گورا توتانکامون جالی آرکولوگ هوارد کارتر و تیدید. ده مزل کرال بچوک توتانکامون ده به هزاران امور و برهمه به هم پاهنه. او رپلیکاین برهمان این دیروکی و نوازه لانقرتین پیشاندان. لپیشانه 407 برهمین به قیمت هنه. خلکی انقرش بوان برهمین شارستانیان مصری ببینه به مالبات خورتین پیشانه. Biliyordum evde belgeseller izliyorduk kardeşim. Hayamız ve çandı hebu. Minu brayxu limali belge filma Kral Tutankamon tamaşa kirbu o me pır acbandı bu. Genel olarak beğendim yani. Çok beğendik. Demal İstanbul'a ev peşane ve bu medxwast em herin bibînin lêwê demêne bu qismet. İjaya baş li Enqerê jî ve bu û em li gel zarokên xwe hatin û me pir jî eciband. لپیشنگه داربستا توتانکامون عربین حربی، جک، گوپال و اشیاوی مالی هنه. هر یک جوان برهمان احتشام و شارستانی آمازن مصری هر وها باوری چاند و کلتورا وانده دنیشان. Hem eserlerin Hem replikayın berheman o hem jî nivîs û çîrokên dibin berheman da bandoreke mezin li Mervan dikin. Bi vîdeoyan danasîna berheman jî gelekî tersîr li me kir. Kültüreke pir cuda ye li vê derê tîtina tiştekî wisa em zehf bextewar kirin. Em neçûn Misrê lê me şaristaniya Misrê li vê derê dît. پیشانه اکل ناوندا دانستاندنا پانوره هاتیه وکرین و حتی که حزیران البندا مرقداران به.